Sing arane panganane bocah siki jen warna rupa ya bun, pirang-pirang banget modele. Ki nyong mbege weruh ya, ki mbege bisa tuku nyong penasaran banget. Awit wingi kuwi mesti weruh bocah ya, nggawa kayak pakanan kucing. Nyong kuwi ngertine kayak pakanan kucing bun, soalnya bentuknya pada bayi ya. Pas anak bundane nggawa bocah, tuku sayur, bocahnya nggawa jajan gie. Nyong takon sih, anaknya jambali pakanan kucing bun. Kan ndak udo om, kan ndak jajan oh sih, ndak jajan warna rupa no. Ki nyong penasaran, akhirnya tuku gitu bun. Asli mirip banget gue, mirip banget pakanan kucing ya. Ini jajal kayak ngapa ya bun rasanya bun. Mambune sih enak bun, enak goreh. Nah bun, bentuknya kotak ya. Enak asli bun. Kayaknya tuku nang Indomaret udah. Regane kelalen tapi ya. Larane Floati asli bener-bener plak jiplak kayak panganannya kucing bun. Karena bocah iki jajanannya aneh-aneh ya, enak-enak. Enak padahal karena pada seneng ya, yang sing tua besen. Jual-jual bun. Enak. Ya, goreh ya. Nah, isinya ya bun. Kelalen yang mau regane pira ya. Pokoknya gak di komen bae bun, bukan anak bunda sing arep njajal. Komen bae regane pira kowe ya. Nyong nek takoni regane nyong mau kelalen bun. Enak ya.